Napuštamo sada Malinjak. Šumsko gazdinstvo Užice i ove godine povodom Svetskog dana šuma opredelilo je i zasadilo 150 biljaka u dvorištima užičkih vrtića. U obdaništu Iskra mališani su danas učili o šumama i njihovom značaju, pomažući u sadnji biljaka. Danas je Svetski dan šuma, kako ga najlepše obeležiti nego sa decom. Tako je bilo u dečijem vrtiću Iskra, gde su mališani pomogli u sadnji biljaka. A da je bitno decu učiti od malih nogu o zdravoj životnoj sredini i podizati im svest o očuvanju prirode, pokazao nam je 4-godišnji Vuk Obradović, čije znanje zaslužuje svaku pohvalu. Na što ne može da se prija i reka? Ovo je naš grad, ne može da se prija. Ne možemo da živimo na otpacima. Ne možemo da živimo bez drveća, ne možemo da živimo na otpacima, ne možemo da živimo na betonu. Ova akcija organizovana je u svim užičkim vrtićima. Deca znaju značaj šuma, pričali smo o tome i oni će ovom sadnjom upotpuniti ta svoja iskustva. Inače, Šumsko gazdinstvo Užice akciju pošumljavanja i ozelenjavanja zelenih površina organizovalo je u svim opštinama Zlatiborskog okruga pri predškolskim ustanovama. I cilj naš je da se šumovistost u našoj državi podigne na što veći procenat, a zadovoljavajući procenat je 41% pošumljenosti države. Akciju pošumljavanja podržao je i grad Užice, a član gradskog veća zadužen za zaštitu životne sredine istakla je da je ovo pravo vreme za sticanje znanja o značaju šuma i šta one predstavljaju za nas. Da ovako na licu mesta i praktičnim putem vide i kako se to radi, kako se vrši sadnje i pošumljavanje, kako se na pravi način i održava. Time će steći i pravi odnos prema životnoj sredini, prema šumama, prema drveću, znači na pravi način i da ih čuvaju i u buduće da se tako odnose prema njima. I poruka dece za kraj.